Ita Purnama Syari ngaturaken wilujeng diapang paling-paling tepnya kagaya wilujeng kepanggih malih kali seni kejawe nangasi sing agoto satria muda alamat sing disatampi aduh mamai wulan wong sing paling mandiwi mamai sapa Iin Rini ajali selawase kadua aujo aujo sarang mama Rini gede aduh mamai ara dalan mamai ara wong sing paling mandiwi mamai ara sing ditembangi kantone sing hormati minangkane mamai Rini dewe mamai ara ngandungan bakal mamai ara ngaturaken kesuwun sanget jambung alas palimanan mamai wulan wis lawas dadi pidangan
Zumakihon ngadua abusro bayar Kak Kris Auco dalan Auco aja ngempel base Mamai Ara Mamai ngarang aduh sayang Wetan kali kulon kali Arab nyebrang langkang waktu Wetan kali kulon yang kali aduh Mamai Ara ditimbang padangan putih Gunung guntur tanjakan Gunung Silawur enak ngari wong dadi bodorku sakane ganang modal Mama yarang aduh sayang Mamai Kristen sareng Mimi paisane gede ireng-ireng bulan piye Mama Yara bagian ireng Mama Yara simbar bulan simbar tahun negara tanpa gonggongan ganti bulan ganti tahun aduh Mama ini yang sarang Mimi yang gede terus mantap mundur membela satria muda membela ning kebajikan Mamai Ara membela ning kebenaran ayun mun badan Mamai Kristen badan sigi susah Kuling-kuling Mimi Adi pengen kesanding bayang pengen sawang-sawangan ngajak gerek tuku radio ngarang ojir rekane ngarang aduh Mamai Ara ngajak gerek tuh rapi Rabi siji durung karuan Mamai wulan aduh sayang Mamai wulan aduh ngobaken Mimi Paisal paling loma Mimi puput aduh sayang Mamai Rizky sarang Mamang Agung yang gede Dorarang pinyolaman dironjan bangsawan dia dironjang bangsa wurungan
Woi, para wadia balawe, ada enak tumani na ing panggonan. Ayo, bikemu. Wait, cakra, cakra. Ada enak lelamunan. Woi, woi, maju kok. Jujur, maju. What? Why? Hey, 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 wow. What? Maju. What? You. What? Yeah. What? La. Sampai. What? Hey, maju. What? What? Lepaskan tidak. Bisa apa kau? Mati.
Dusun Penguru. Tok tenaga di sira. Ayo. Mamai Ulan, Mamai Nanda, Kang Kepen, Kang Kaji. Ayo. Atur kene akeh sedulure. Ladalah jagat panas semendung. Awak pating prengkel, pating greges. Sampenan ora bisa turu. Kinawan-awan iki. Waduh, kedening siapa sih gini, Cak? Anak suara tanpa rupa iki satuan apa kini? Pada ribut wah ini gini lagi dodok enak-enak kayak kita kayak lu. Iya ya Kang ya kita nengal bisa. Ladalah anak suara. Baru musim dek. Kayane wong loro kini. Kang kita kepengen tuku pangsit sih lah Kang. Ladalah. Wadari ngoyong raing sirang ya. Ya yo kada. Iti. Jajal menduga Apa kayak ini, ngapa Cak? sini kena lah. Saya saya kedeleng, saya parak, saya kebeli kedeleng. Cobi-cobi Iti nebak pisan. Cobi-cobi Senggol-senggolan Senggol-senggolan Ini kisah gadis zaman sekarang. Kalau soal pengalaman Ladalah. apalagi kalau cinta Aja ece. soal pengalaman yang paling indah. Ai. Cobi-cobi Sik. Cobi-cobi dari Ai. Kalau senggolan Senggolan Ladalah iti. Aduh, iti. aduh. Caca ikut caca melaksanakan. Waduh, wow. Lala, Waduh, sampai sini, Ca, ikut. wah, bocah itu soak ndak sakit ini betul. Weh, ndak sakit ini. Ditutut dase. Weh, ndak sakit betul deh. Dase ditutut. Wah, wah, awas sirah. Wah, weruh kita ko. Weruh sirah kerakan busro, tepiring sirah. Busurane gua anak ning guri kuno. Bocah ente teman. Tak kurang nih Bapak Raji sirah. Ngurang-ngurang gas di badoli. Anak Ari Sira gua anak Bapak Raji. Ah, ya iya. Oh, Bapak Raji pinggiran tambi gede gaya. Kumpul kita nih nonton. Kok sirane nonton? Aja nangis. Beli. Si mau ku Wah. siraku. Awas April lamun 5 tak pantas sirah. Aja tumbangin emang wewe. Anggur-anggur udah ditugel. Apaan sih ditugel? Udah kita ditukerakan. Oh, ndak sira ditugel, ditukeraken. Sampai lepet kita Lo lepet Waduh. malaka kok sore lepet teh. Waduh lepet. Mumet. Nangis. Beli. Bocah ki nangis baik. Kepalaku endas. Ya kepala kabendas. Sekalesan satu. Aduh, wedang sabenan munyang. Buat Kenang mangan rumba gara-gara masih raja. watang emulas. Tutu watang emunya. Oh, dadi sira bapaknya kita. Iya. Sing sijine siapa? Ya kita ta. Iya. Kita mah senok wulan. Oh, senok bulan. Oh, si tukang sayur kaya. Sayur kol. Kol. Sawi hijau. Sawi. Kita mah anak bature. Oh, anak bature. Bature ma- kita mah senok nenti. Oh, mama nenti. Nangis maning. Sira gini. Kita kini
ngelimangan ya. Ngelimangan. Sing awit esuk. Mau mimi tuan rumah karo mama tuan rumah iku sejadiaken sira. Ora pengen. Suguhan gak ana tumpang. Mong. Oh ning pojok. Oh ya jadi ini pajak pojok kita gimbong beli doyan Setan iku biasane mangane singgal pojok-pojok nang apa. Wis tigo aku rugi siraku. Oh wis tigoa. Mumpung ana wong pengantenan. Oh sapa Aduh sungguh digoaki kabeh. Lah dalah. Kita bertamu beli dicabur-caburi acan. Aduh kita nafsu ora kejaga dah dibalik wae lah. Udah dibalik sirane ya. Boro-boro dihormati sirah. Ya dihormati nengan. Ora cabur ka ora ditawan-tawani. Oh cabur tahu-tawani aja. Udut ka bating. Lah dikorok bae sirangku. Aduh niat makricikan kabeh aku ana 1.000 mah. Kau dingin sirang ngomong-ngomong isira meneng-meneng ngelimangan. Iya. Mono bening rasmanan ku mama Bong wingi ning rasmanan dewekan malah wingi kita Oh kumain. wingi dewek ning rasmanan. Iya main ku Inang dewekan. apa sirang ning rasmanan mong? Bong blenak. Blenak. Wis bosen barang emang. Oh galdina sih ya wis bosen dadine ya. Iya lagi ning gadel ya bosen. Oh banget. bosen mani. Pengen kita masih ning dermaga. Oh waktu. Beli. Oh ya ban kempes kan ditambal ya. Beli. Di si apa sih lagi gini? Pengennya kita mending rumah makan mela. Lah dalah. Alesan satuan. Waduh ya kayak tukang syuting hari banget nih tukang ning mela pengarai. Alesan satuan zaman kian mangane pengen sing enak-enak. Ya gaya syuting hari kanggo nang. Oh pengen ning warung-warung mangane ya? Iya, bareng Idi satuan milenium 2014 mangane pengen ning warung mela. Ada duitnya orang duit sih. Nang pada bayar angka ora duwe. Aduh, ini dewek kan ora. Ya dewe kan ora duwe. Yang bener sih. Temenan mano jaluk ning ngebos bae mono jaluk ngebos. Oh, Nenti. Painan riang sih. Bun jaluk ning mamae wulan karo ning mamae nenti. Gak tuan rumah ning ngarep. Cak mono marak cak. Oh, Bapak Thomas. Bapak Thomas. Kang Thomas. Jaluk Jaluk mangane tapi mangane dudu ning rasmanan ning mangane. mela ra karo Mimi. Jaluke ning mela. Karo Mimi nak keding. Ayo. Mimi. Painan bae map Kang Thomas. Bapak Thomas. 1.500-an. Ora pengen gua. Pengen sira pira sih? 1.000. Lah dalah 1.000 mah kerja dingin mono macul. Ana apa sih? Kurang. Jaluk Kang Kaji Narmin go. Gino kenuran ning saka ki Mene ga. Mene Wis no. dipai durung sira. Silak sirang gawa piring gawa duit ka silak sirak ila ya. Riak ki. Wis ka kari makanin mah. Permisi bayar yang ya. Ada ning kono sih Kenanya kita kono. Ari wis dipai duit garepan balik. Iya. Garepan kloyong bae. Parep banget. Aja aba-aba. Aja baba usabak ini nang. Pokatan kenang silat yang pager. Buat tenang witan pelem. Wis kita balik ya. Kok dingin. Waduh apa maning gak? Aja gerak balik. Bocah eka kini bubar kabeh sing klambi ireng-ireng aku laka seler-lerak ini. Laka seler-lera. Wana bose gudang. Kok dingin siraus dipai durung duitnya ini mimi tuan rumah Janjina 1.000. 1.000. Barang daw 10.000. Oh daw 10.000 lumayan kanggo ya bisa soalnya utang kang daw pas ning rea. Utang pira mama tuan rumah 90. Oh gampang balik ke petak pai maning. Los lah menurut tak pai tak supatan. Kokon apa supatan ini? Kokon sugi. Alhamdulillah kau mama tuan rumah. Hari kokon sug kita. Jare mama tuan rumah karo mimi tuan rumah. Apa sih? Sira kan wis dipae duit. Wis. Nah, jare kan gue mangan. Sedurunge mangan sira kapan goyang dingin amber mangane wareg sira amber mangane solot. Kita nih. Iya kon goyang dingin. Boleh lah. Oh boleh. Oh iya. Siap ya. Yo. Goyangan dong bret. Goyangan dong bret. Akan datang balik asem. Aduh kita tolong bubar kabeh. Wah bocah itan bulan ning Oh ya sirang ya. bulan ning galak-galakacan wah bocah tolong ini dalah. bulan ning Ada mati silang. bulan ning galaka oh Dalang. La ilaha illallah. Tak nane wah wis
sowan yang kini. sampai gedel pisan ya. Wah, bocah. Wah, budek sing angkat ya, Cah. Wis kita memperbaiki bae enggak ah. Sayonara, sayonara. Ayo Meme Wulan. Tobat. Meme Wulan, ayo. Hai. Meme Wulan. Tobat. Atau Mas, pinangkan Mama tuan rumah dengan. Beli sanggup rumah tangga sering ribut. Ora tahan sapatina sering tukaran mamai ara mamai sedikit. Nok bebe. Apa manika? Ayo merah ngomong aja. Mamai nata. Ayo ini. Ayo kuningan. Aja jadi pece. Kok ketingin kapenya jadi dorong-dorong ya Allah. Iya, wong lanang mesesna. Wong wadon apa sing ora napsona apa maning mame tidak balik kerja acang kemencu ke pasar ora mame tidak mame Wulan ayo mame tidak mame Wulan ayo mame Krisna mame Wulan mame Wulan mame Krisna mame tidak asik kanto-kanto Mas
Maning ta. Maning je. Maning cinang. Maning je ku turuti, bukan ngamuk turuti mo. Bos turuti bos. Je, cari Mama Wulan nih kok Kok dingin. cari bos. Maning je maning. Abot Nang tangan do waras nang setan pucukku. abot ng anak maning ceko. Ayo. Mama Wulan. Lagu apa? Sing enak mantuk to ne lagu nih. Lamun enak mati pangani kape lagu. Lah. Ayo. Ayo nang. Disabut nganak maning peta. Ayo, ayo Mama Wulan. Aku Mama Tita. Ayo. Bos Bangsit. Ayo bantu Bos Bangsit. Mama Koros, maju. Ayo. Maju Mimi. Kagian Bos Bangsit mumpung sedulur dewek. Kagian. Ayo Mama Krisina. Angkepek. Aja meneng bae. Kang Haji, aja nusuk. Ayo. Ayo kagian. Kang Haji, aja nusuk ban. Ayo. Sanggup rumah tangga sering ribut. Ora tahan sapantina sering tukaran Mama Wulan. Ame Tita balik petelan cangkong mencu pasang urat Mama Wulan. Mama Tita Bos Bangsit Ame Koros Akai Mama Krisna Kang Thomas asik Akai oh, Bos Bangsit Lagi usaha wong wadon curiga si orang-orang apa ini balik pasang orang. Bong tasase. Terus aku nong nente. Anggo tuan rumah Bapak Thomas, semoga terhibur selalu. Anggo Bos Bangsit Kang Sarip, asik. Lamun orang abot ning anak sing pengen sirah wis terpegang. Bos Bangsit, anggo Bapak Haji Narmin. Bertahan hati tahan Mama Wulan gue rapi Bos Bangsit campuruan Bos Bangsit bisa karo kan kenapa si Mimi Faisal udah kita lale hai Mama Koros dah hidup lo si Mimi Faisal dengan ayahnya berdua kaulan ayo cak ayam apa wong wadon curiga si orang Mimi Faisal apa mani Mimi Faisal balik telah cukup sampai mencu Mama Faisal Mama Faisal Kang Haji ayo Kang Haji digeret aja monyong aku Kang Haji Anggo Mimi Haji aku Nang Arman hai Kang Haji rumah aja nusuk gue Kang Haji ngomong ayo Koros ini Koros Mimi Sukri ayo dah Mama Mimi Koros aku Kang Haji Kang Haji aku Kang Haji aku Kang Haji mani Kang Haji hai Mimi siapa? Mimi Nukman Mimi Rohman orang Mimi Rohman abot ning anak Mimi Rohman si pengen Mimi Rohman gas dah ayo dah Mimi Rohman lah Anggo aku Kang Thomas kesubur dengan asik. ini mani Kembang lagi kita. sudah mempekerjakan kecil-kecil baikku
bos pangsit. Aku Mimi Faisal. Ayo, aku Mimi Aku Faisal. Kang Sarit, bos pangsit. Mami Krisna. Aku Epeng. Ayo. Asik. Asik. Apa? Terus. Aku bapak tuan rumah. Mamang Mimi Thomas. Sawer, Mang. Empat. Kakak Kaci. Mimi Faisal. Gua Kang Gepeng. Asik. Mang Takim, Mang Takim. Sawer, Mang. Aja kegelan. Kang Gepeng. Aku Kang Kaci. Lamun orang apot ning anak. Si bengin. Ya kudu apot mana mene nak. Aku dua apot nang. Aku Kang Aku Kain. Nok Yole. Ini anak mah kudu Aku apot. bos Bangsit. Mame Faisal. Mame Krisna. Nok Yole. Mame. Nok Luyi. Nok Yole. Nok ketur. Aku Kang Kaci. Nok Yuli. Ati beritakan bos Bangsit. Mengundur rapi. Gede cebuan. Mame Wulan. Beli kuat Mame Wulan. Bisa karo anak Mame Wulan. Kacan labi Allah. Ora dapat Mame Wulan. Yen wong lanang lagi pangkat usaha tobat. Wong wadon curiga si orang Mame Faisal. Apa maning Mame Rohman? Paling telan Mame Rohman. Cakep pucuk. Aku sampai Pran non. jogeda. Apa sih? Enak. Kan enak. MC Swak. Dulure pada joget. Terus Mame Wulan Masa kagak memantuan rumahnya menang baik. Kang Thomas joget Kayak Kang patuh. Thomas. Ya setitik joget. Supaya seneng ajang lamun baik. Sekian man joget kabeh. Ayo, Joget kabeh. joget Iya. kabeh. Wis. Disenggol Kang Thomas ya. Siap. Kita Aku metu. Mimi Faisal. Ayo joget Tuan kabeh. rumah, tuan rumah. Mimi tuan rumah. Kang Kaji aja nusuk baik. Kang Aji kudu supaya kudu. Aja nusuk ning warung baik cak. Ditarik. Wong ku jadi kita melu go melu. Pengen kita Eh, pengen ada melu. cerita. Pengen melu. Pengen oleh duit. Oh sirane pengen oleh duit. Iya. Mama Wulan, menarik maning. Oh ya. Wis kagian Nambah meneh. mau mulai joget beli burung. Kagian ayo. Mama tuan rumah, mama Pran. Heeh. Kon joget, Kon joget. ajang lamun baik supaya seneng, Oh konon. supaya seneng Iki kabeh. Dija. Lah gue wong tani beta Kang. Ya wis bujare bekerja. Sep. Ayo Ya. Sep. Siap ya. Ayo Sep. Karep lagu apa? Anu Wong Cek, tani. wong betani. Pengen kita ning kota. Apa? Mama Wulan. Enak kita ning kota. Oh, aku Mame Krisna ayo keginang. Mama Wulan. Mame Wulan. Toline akeh duite beli. Mimi tidak bos Bangsit ake Mame. Mame Rokmane ku. Baka kita negapan mudun ning gunung. Mudun gunung endi? Hari ning sira sing delok ngomok ning kono ku. Dalan kini lurung. Angin. Sekalian Mimi Prane, Ayo. kagian kon Toline joget. pada gawane kudu rupi Kaderga beli. Durupi kabeh Bengi recek Malangka kabeh wis. kaderga. Ya wis. Ayo. Lagune Bong Mama Tani Teguh. ya. Iya wong tani. Awas bakal beli sawer. Sawer. Ayo nang musrik. Musik kol musrik. Tar pada laka kabeh. Sapane Medan. Ayo. Aku Mame Faisal. Mimi Faisal. Joget kabeh ayo. Mama Wulan. Ayo. Tuan rumah. Tuan rumah. Joget Kang Thomas ayo kagian. Hormati. Mumpung. Sugiki Malangka. Kagian ayo. Ayo. Kita pengen metu ya. Ayo metu bae ayo. Ya. Aduh, kita pengen duit. Sudah terima. Langkah pengen. Mame Faisal. Mame Rohman. Jalanan ke Sunah pindah agama. pasrah bae los mana luruang sugih. Ayo Mame Faisal. Emiliano. Oh, aku Mame sama gini. Sawer nih kita sih lah. Tuan rumah ayo. Nok kakak mah cuma Wong tani. Ayo. mungkin
Raja Mimi baik Rohman, Los Kakek Muhammad tuan mana rumah. luruang suki Angkat C. Nok Los mana cuma uang kan Mame Wulan. Aduh. Kita nih jaluk sila Ang gotong rumah, mene Thomas. ke duit kita Mama Mama Wulan Thomas, sawerin Mama Thomas kita nih dah mene sawerin ke Mama Thomas gitu aduh beresak kita nih tuh mene Anggo Bapak Thomas. Mama Thomas ini ya tuan rumah mene beresak kita mending susu ayo nok lihat habis jagian maning sawer Mama Thomas Mama Wulan Mimi Puput. Mama Wulan. lumayan kita kayak ngagosok susu Mimi Puput. Mimi Puput. susu gede-gede kayak ini tuh pras cewek Senajan urip tangguh saban dina Awan. Akang rela sing penting seno keci Hai. ayo Aku Mimi Don. tidak menure lah kita kayak orang sawer-sawer ya jangan Ayo. Bos Bangsit. Mama Thomas oh kita nyela ya ini jaluk kita nih Mimi Faisal. Mimi Faisal. ini kak kita nih jaluk doh Tulang Akang rela Sing penting senok sesayang bahagia urip tentrem sampai tua Ayo Mame Faisal. Bos Bangsit. Mimi Rohman. rumah Mami Rohman. Bos Bangsit. Mimi Rohman. Bos Bangsit. ya main kak kita nih sawer aduh ya bos bangsit kita mah Ayo. tapi Pak Thomas aduh ini ada silak aduh ada belandong kita kayak ada belandong di silak Sawer Trisna. luruang suki nok lumasa jaluk terus ya ayo terus ya ayo Mimi Faisal. tuan rumahnya joget ya Go tuan rumah. Mimi Faisal. AB. Mene kak AB. B sabar sayang. Mame Wulan gede. Anggo Mama Wulan. kita nih maju kita nih mene jaluk tuh mana mene gak Mama Wulan Mama Wulan Mama Wulan Mama Thomas Kang Sarip Kang Sarip ini gurih baik dia pada Elisa mene si Kang Sarip jaluk kita nih Faisal. Mimi Faisal. Mimi Faisal. Mimi Faisal. Go Mang Takim. Mang Takim. jaluk kita nih jaluk tuh nodor baik-baik Gabung saban dina Kakang rela sing penting seno keci kita orang baik-baik duit ya ini kita nih potong dewa mana sih lah Go Bapak tuan rumah. mene kita nih jaluk kita nih tuan Mama rumah Wulan. Mama Mimi. Wulan. di Mimi Faisal. Mama Wulan Dita. tuh kita nih jaluk aduh kurang ajar kita negara parang baik dul Senajan alus keringat di bulan tuh bos bangsit ya tuh Bos Bangsit. sing penting terus seno keci bos bangsit terus bos bangsit Bos Bangsit. Bos Bangsit. Bos Bangsit. Bos Bangsit. La ilaha illallah. Iya. Kurawong tani Turun nyayang Ayo. Siapa? Tapi lamun senok ngejar materi Tak sampai los Mama Wulan Mama bos bangsit Mama Faisal. terus Mama Thomas Rohman. di upain pada rokai buan bilit ya saya yakin aduh gloprak kita sampai pegel kayak ini sampai susu Ya di dah, remet jarang aja temen-temen yakin. apa mana sih Mama Wulan ya kung apa sih duh Si Cine je. Rapile mancing neraka. aduh ya mulanya kan dojannya kayak amale kok Unyo mancing maning jaluke istri mancing negara negara. Gampang disambung maning Engkau gampang dingin kok lah. disambung karo elas buah makono Woi. Oh, cocot sampai tang garing kabeh. Kini maning udut baik. ya mulanya nang Ya, urip ning alam doyanku alam dunya. dewekan bae si Rama Rang wong loroan. apa blesek kadang ngar kita kadang kita ngarang sih lah Kebak yakin.
Tomong enyoh mo. Kadang ala kita kengarak oli 6.000 perak. Si bener sih. Mau gak bak radung. Sira ku taruh yang kono. Ah, ya ada teman kita manggo, anak kita. Deleng. Mong. Deleng setitik. Bokat sirane yang remedi. Bisa kabeli. Kok. Meneng. Mame bulan. Mame bulan. Kasih ade lu Di. ora dipai. Engko mame bulan tenang. Kok jaluk ke istri duraka ya, istri duraka lah. Konon barang ah. Ucakku, ucakku. Sira ko dikit mene-mene gua napas itis. Ucakku. Ya tis. Hah? Sirang mene-mene gua napa? Hanya delangan sira enak bae blasak karo mame bulan. Oh, sira pengen. Ah, kita ganang pengen digasur-gasuraken ora. Aduh, kasur-kasur akan kayak ubangi. Oi. Apa maning? Iya, sapa kuno. Apa sih? Sira kanda bae. Heeh. Weru-durung ngarannya kok. Turung berurang begini gini. Lah, ya kenalan Ah. dikit. Oh, sira pengen berwarna kita ta. Ya pengen iya. turunengan. Wong kambing durung pada beru kabeh. Aduh, pada pengen berwarna kita. Heeh. Kita kesing biasa mancing telene pini. Televisi. Kita kesing mancing sinetron. Sinetron itu sinetron. Iya kunku sing mancing sinetron. Sinetron. Ora bisa ngomong sinetron goblok. Tuh, Tabuk karo sinetron. sira ora beli kita sih. Beli bro. Kita kesining ganteng-ganteng serigala. Aja nangis bae siraku. Apakah nangis bae kecos pager ta? Itu kok kecot pager. Iya, kita keenakan ganteng-ganteng serigala kok. Kayak kono. Iya. Ganteng-ganteng serigala. Iya. Materai kayu. Orang berun lagi operasi buat. Oh, lagi operasi. Kita kekini nang Ah. di operasi godong. Jare Kang Wasle. Bocah kok siraku. Bokong Tak warakakan yang bokeh kita sirah. Baru Wartina. Bocah anakan kita kena artis kadem. Anakan kadem. Hei, Wah, bebe. siapa kana? Kin manakan Wartina kini we. Bocah sembarangan kita duduk ini. Tuh apa? Sirah baru berada kita. Siapa? Kadem. Sining ganteng-ganteng serigala kok. Beli uru. Kita sing darani Sisi. Ari sira matutu. Ari sira matutu sisi. Apa? Soso mangan. Di kesirian wong demen orang dakom. Kelak kok duduk kedakom. Wong kita arane Sisi je. Ya sira sisi. Kita kinang bakasan bengi arane Sisi. Balak bakawan. Bakasan awan mah arane ku Warto. Kita gini. Apa maning? Apa bae sini kene jaluknya ku wonge ku. Jaluke. Lagunya ku apa? Mamae. Sapakan nama Wulan jaluke istri Doraka. Aroka. Apa maning? Coros. Istri Doraka. Ya wis, bakal mangkonan yuk bareng-bareng. Jaluke istri Doraka je. Bareng-bareng beta. Ayo. Ayo. Yo. Dalangnya Apa pada ngomong? mandi. Dalang cak. Dalang. Pekukulakan dalang dingin gak bareng-bareng. Dalang kumpul mangan je mangan. Sirane bari ke gerayang ya lah. Weh, jage. Bari ke gerayang nggak wani tampa tak cepon. Dalang pada mangan kumpul mangan. Kodin Weh, kan. mangan kumpul. Durung mangan. Lah, mau cerantal dalang siji minit. Ayo sih, di sih pada mendi sih ya. Ayo nang. Le tole. Le. Ayo nang tanggung nang. Lawana kita sih le lawana kita. Ya lawi itu na dipangani Anu silane. kuwen tabuana. Nah, ono tabuana kita ngormati. Pak Mamai Wulan. Nono. Bocah, endian bening saka cetek tebilingi kabeh siraku. Aduh, wong ku pada menggawe pada baso ta. Sira ku nyilinengen di ondere ku. Bocah kungu, enak temen pada baso. Aduh, la ilaha illallah pada baso kabeh wong edan iki. Nya nginung. Nginung. Dibuka gak ora apa-apa setitik mah. Mong kita ku. Jamur wong kene anake Wartina sira ku. Bocah sembarangan kita kongkon duduk-duduk. Bocah kudu ya bocah edan ini. Ayo jaluk lagu apa? Pengen nih. Sejene bae ya. Cicene bae ka. Sejene bae sih du kita nih ora apal. Istri Duraka. Ajak kuwen ka. Klalen istri durakane. Ajak kuwen. Istri santer, cek santer. Mabok obat beda. Istri santri. Ora bisa. Mabok obat. Bapak obat beka. Hari kita Ya. hari sing nembang mah bisa. Ngomong.
Istri santri santri. Kita mah bisa nembang kok. Ngong, Iku. musike beli bisa. Tukang. Ya ora man. Sing ora bisa ku tukang kendangnya dewek, Tukang yakin. kendang sing beli pisang. Sing ora bisa ku tukang kendang. Hari kita mah bisa kabeh los. Los. Nah, karo tukang melodine ki dung gawene ki ning pojok-pojok bae. Ari tukang melodi mah gawene gak mencet-mencet bae. Wis gak mabok opak bae ya. Wis, apa jare cok? Ayo Ayo. cah, mabok obat. Ayo nang kini wis gak mabok obat pena. Ayo cah, diarangi gayo. Istri santri ne tukang kendangnya beli bisa. Dalangnya bari muter ya. Keteplak Ya. ketepluk to neko. Dalangnya bari karange. Kok kanggo nikahna kau tone bareng gak tertampiku. Masih akeh masih 5 maning. Ayo nang pada kumpul. Yang sing blenger mah. Atur gang. Yuk. Ayo. Atur kok masih akeh tampiku, kok telat man tampi. Ini Faisal, kagian. Mame Faisal. Bung, seperti bulu kibaya, temek coros. Ayo. Awan. Kumpul. Mame Faisal, Mame Wulan. Ayo, ayo. Aduh coba ora kuat gara-gara mabok obat sampai gawe melara. Mame Wulan. Mame Dita. Ora arah Maaf. pating-pating Mabok obat. mabok obat Coba. gawe pusing sampai ke bising-bising. Mame Dita. Masih mending mabok susu Mame Dita. awak kering dadi lemu Bos Garas. bisa ngobrol karena bulan. Cubi-cubi tanah bulan senggol-senggolan. Cubi-cubi Mame Lokman. senggol-senggolan. Bos Garas. Alah. Aku bebe tuan rumah. Mame Dita. Mame Dita. Nok Nente. Mame Bulan. Mame Krishna. Asik. Sing dua syuting. Ajak kamu pena. Dalangnya ngarang, dalangnya kok. Asik. Mame Bulan. Obat nyamuk dapat cakai anaknya ngabuk pokoknya kicakan. Kang Thomas, ayo maju maning Kang Thomas. Maju maning JK aja racune. Pace matang di bangan tengel wong ngedeng dah komen angel. Bos Bangsit. Ayo. Bos Bangsit. Mame Rokman, Mime Rokman, Bos Coros. Ayo cak dipuluki kabeh cak. Mame Dida. Ayam mirang kuku luruk turu barak gegrayang cepot. Asik. Mame Dida. Awak tut iwak planak wong gendut kegeden Bos anak. Coros. Mame Rokman. Ora kuat, ora kuat gara-gara mabok obat sampai gawe melara. Mame Faisal, Mime Rokman, Bos Coros, Bos Bangsit, Mame Dida, Mame Bulan. Ayo, ikut Bos Ramik. Ora arau maning-maning Bos Ramik. mabok obat gawe pusing Mimiatur. sampai ke Ayo, bising-bising. Mame Faisal. Masih mending mabok susu Ayo. awak kering dari lemu bisa ngobrol karo wong ayu. Mame Dida. Cubi-cubi Mame Dida. senggol-senggolan. Bos Bangsit. Cubi-cubi Mame Bulan. senggol-senggolan. Mime tuan rumah. Asik. Bos Bangsit. Kesebut Bos Bangsit. Cun, pas vaksin tuh kita maya Apa sih? lumayan kita oleh tuku susunya anaknya kita. Sirang ngipil-ngipil baca barang kantong kebak reang cek. Iya di bocah di. Pada kesirian kabening kita. Orang kamu yakin anak plastik beli si kaporos.
Wis gak jadi plastik panik kita nega badhe main blesak-blesak bae. Aduh wis gak aduh. Meneng gak. Toline digawa balik kita ya. Weh, menenya sih duh, bocah melayu-melayu bae. Mau ngana uta. Menia, Mau ngana uta. ngundang apa sih? Eta mana ta aja mangan-mangan riang ta mangane batu riang ta. Mau kita pahit. Riang mundak apek ta. Badane riang pada. Sing di kantong duitnya siapa? Duit riang ta. Cewek ta. Yang mah beli di kantong, diselesepaken kan tergaduh. Aja boban. Rata anak kata kita cek campur ta oleh si kondangan ta. Ora bae lengket. Ini apa butaku? Pengen ning kantongku. Ini kantong ta. Iya. Yang kota tak kono kenatan ning kantonge. Nakna ning pengsek. Anak-anak ya ta. Kita mah yakin kita mah beli pati yang belasak kita mah ganing tengah-tengah kita mah. Lamun beli tindak-nak. Wah. Wis kok gak tidak kan meneng asirane ya. Iya. Sing lali turune duh. Mau ngakalamu. Oh ya ta. Kotak nak ya ta cek ta. Ya. Cek kita. Oh, Melas barang ta. Warasan dingin kang meniang ngek. Mene ta nyanya mene Nakna ning budeg go. melas barang menya. Cek los. Runda kuno. Lah kai sini ta yakin ku ta lah kai sisi sajan ta. Kaya panganane wong endang. Tadi nek kertas wis ya. Iya wis ku anane gejabur ta. Oh, wis meneng abe dingin sirane. Ya Allah lu Iya. Wis kok iki tulung gacaan di si dalange warasan dingin gedung. Dalange pada nusup. Iya, kita bakal kene nusup bae. Pada plenge. Ari kanggo ning. Eta. Anu pada mejeng gaya-gaya. Iya. Sirang buta da tutu sih. Dudu Mari-mari. tunyul. Oh iya bro. Ari sira manakan Mang Darsita. Wah, Kardi. Wis jagian ki. Meneng Apa manis sih? supaya kita ne anu ditunggu ambiran barang-barang ya. Ya wis. Yo siap. Awas cah, ditung cah. Gagian gagian. Toline ribut mengenen makini. Hibur. Kagian. Meni. Non. Apa dak Oh, sirane ditung. aku. Yo ditung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siji. Siji. Loro. Telur. Alhamdulillah caningan. Kayak kita. Aduh, bocah punya. Aduh, Woi, apa sih? aja mek sirap duwe. Ya Ini bro. maning gini. Tadi apa jengak? Ganti rupa siranang. Kayak kita. Mau kacung aris. Iya. Sekian ganti rupane, ganti Apa, Jeng? pakaiane. Apa cek kono? Sira pengen uruh. Iya. Mau arane aris sekian ganti. Ganti siapa aja? Nengsi. Neng si anartine beli kono. Anak. Apa aja? Nengsi artinya kelenengane masih. Loh, kayak sira. Ayo Sang- nang juara sakenang. Sang Mundur juara nang. sak dikit. Ayo nang. Kon mantune Mang Ijan go. Bulat ya non. Bos Bangsit. Ramai Krishna. Asik. Yuk. Joget bersama kami. Bos kolektor kok. Mas Grandong yo. Go. Grandongnya kok yo. Joget. Joget pokoknya joget. Ayo Mama Dita. Caca. Bos Bangsit. Rungu sorone gendeng penonton Asik. cingkrat Awe ngoros. goyang
hadirin masyarakat kami terkasih tentu sudah bersama di kesempatan suasana sore hari ini. Kami atas nama pria bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan serta partisipasi Anda. Dan wajah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada salah-salah kata tutur bahasa kami yang kurang teratur ataupun kurang sopan maklum kami yang manusia biasa tempat alapan dosa. Akhirnya dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.